ntabwo imodoka iraza ufite wafoto ife guys hano ndi muri mu karere ka Musanze mu karere ka hano ni mu karere ka Burera hano turi n'ahantu bita inkunga mu kigo cy'ubutore cya nkunga hano rero turi twaje amahugurwa ubu byatuyamazemo igihe ariko nkuko mubireba hano ruguru ni amamodoka tugiye guhaguruka ubu ngubu rero hano hepfo insare twitorezagamo hano ni muri region volcanique haruguru hari ibirunga haruguru uko tutabibona neza ubu ngubu rero tukaba tugiye kugenda hano ni amamodoka y'abantu baturutse mu burere bugiye butandukanye ubu ngubu tukaba tugiye guhaguruka Singo no kukimesa cyiza cyane kandi ni kinini haruguru hari ibirunga hano ni muri region volcanique hariya hirya hari ikiyaga bitango ikiyaga cya Ruhondo haruguru hari cya Burera ibiyaga bibiri ariko bitandukanywa n'umusozi hariya ni cya Burera cya Ruhondo haruguru ni cya Burera haruguru naho twararaga guys hano hepfo ni ikibuga cy'umupira hano mu parikingi hano hose naho kugira hano hose naho ni compound yacu twabaga turimo ni ikigo cyiza cyane ikigo cyiza cyo kubamo ikigo cy'ubutore cya nkunga ubu rero amahugurwa ararangiye tugiye guhaguruka mu kanya wahora niki none mbere kirunga uko ntagikurura neza kiri hese ikirunga wari wakigeraho cyabona imisozi ngo ikirunga ntabwo turageraho ducike iwabo ari hejuru wakibonye ikirunga irani muhabura muhabura ndayigusa twapfa kukibona
Okay, nta kibazo. Bashyizeho urutoki. Wabonye ko urutoki ruri. Tambika. Aha. Turagitaye. Region volcanique turayitaye. Hari inyuma yacu. Hari. Ubu twagiye. Hano ni mu Ruhengeri. Musanze. Ngeze muri Musanze. Majyaruguru y'igihugu. Ari hakurya ikirunga cya Muhabura. Ako sirimwe. Muhabura. Umugenza kandi. Ari igikurikira ni iki hano? Hari Muhabura, hari Gahinga hano, Sabyinyo ni hari. Noneho Karisimbi yo. Hari ayo gikomeje ugiye Gisenyi. Hano ni umujyi wa Musanze. Musanze ni umujyi uteye imbere kurenza na Huye. Hano turi muri Musanze, akarere ka Musanze. Ni naho twaciye tuzi. Baducisha twebwe Ngororero. All right. Reka tujye mu bwiherero. Hari epfo burahari? Hari epfo? Oya. Suza abantu. Wahanyeretse. Mashake no umujama wanjye. Bimeze bitese. Bisi byinshi. Hano waruhazi? Hano ni Musanze, turi Musanze. Urahazi se usanzwe cyane. Hano ariko sinaherukaga kera kubera agatigita. Hano wavukiye cyangwa? Oya ntago ariyo navukiye. Navukiye mu mujyi town. None mu Mashake rero ni umujama wanjye. Cyane. Wow. Bisa. Amwita Mashake. Ariko reka tubanze tujyemo hano hepfo gatoya turebe uko bimeze. Hariya imbere ni chaîne volcanique, ahantu kure cyane. Hariya ni chaîne volcanique, hakurya ni ibirunga, hano kuri sitasiyo. Ubu ngubu tugiye gusubirayo, tugiye kongera twurire imodoka twongere tugende, kubera yuko tugiye gusimbura dusubire mu majyepfo. Hari umuntu harahari umudamu mu majyaruguru y'igihugu, kubera ko ari igice cyo hafi y'ibirunga, kandi ibirunga bikaba bibamo ingagi.
iki gice ni igice cy'ubukerarugendo cyane cyane nko mu Kinigi abantu bajya gusura mu Kinigi kugira ngo barebe ingagi. Niyo mpamvu uno mujyi wa Musanze ubamo amahoteli menshi, ukaba ari n'umujyi w'ubukerarugendo. Ni umujyi urebye ni nk'uwa kabiri kuri Kigali, kubera yuko buri mu mijyi yunganira Kigali nawe yari iteye imbere, ariko ntabwo ikiri ku rwego rw'iyi ngiyi Musanze. Aya ntabwo bikiri ku rwego rumwe. Ubwo n'umushaka kureba footage z'umujyi wa Huye wasubira inyuma ukareba muri video zanjye z'ubushize. Alright, nabaye umu content creator, urabizi? Nkora content kuri YouTube. Nagize aba subscribers igihumbi baruse, kandi niyo step ya mbere.
Rutarese bikorwa mu bigo kubera rya bigo rihari mbere cyane ntabwo wabibona Rutare nyine nirwo rwitwa nk'iki mbonye narwo ari bwa n'abandi kugira ngo rya bigo ariko hamwe Onere kwa Byarimana sha ariko kwa Byarimana muri Karago uza turi muri Karago turi muri Karago we Celeste Karago tubyaje yo bita Karago tubyaje ariko bongeye wayo twasigaye muri Karago Ikiyaga cya Karago kibonye nashaka ikiyaga cya Karago ageze na hariya arakomeza ngo turakura hariya baga guti wagango ingingo ikugoka cyangwa yababo nyengo ya gusiga uba bamaze kugonga kari ngo itugoge kugonga kara bakora tayari kuba wagonze kari bikoze gutya kugonga kari umusore uriya muti
yani koruta ahangaha niho duhagaze kugira ngo turuke gatoya. Hano ni mu misozi miremire, turacyari mu murenge wa hano, turacyari mu karere ka Ntuza. Twinjiye mu karere ka Ngororero, twavuye muri Nyabihu. Hano hepfo naho bita muri Satinski, kano kagezi ni Satinski. Hano hepfo hari akagezi bita Satinski, iyo kisajije ngo kaba kameze nabi. Satinski dore nguriya, ariko iyo wisajije uba ari munini cyane. Urugendo tumaze gukora ni rurerure cyane. Twavuye Musanze tugera Nyabihu, ubu ngubu tugeze Ngororero. Ngororero rero itandukanwa n'iteme rinyura kuri Mwogo, itandukanwa n'umugezi apana Mwogo, Nyabarongo. Ubwo rero imbere hano tugeze ni he? Tugeze Muhororo. hari Nyabarongo amatugiriye Muhanga. Nituva kuri Nyabarongo nituyambuka turaba tugeze muri Muhanga, aho ari Gitarama, kuko Nyabarongo itandukanye cyahoze ari Gitarama n'icyahoze ari Gisenyi. Ubwo rero nitwambuka turazafata intara y'Amajyepfo, niturenga intara nitugera Muhanga tureta dukomeza tugere Buringa gutyo.